Kablay pi barong na Don Bosco Media Network, Yuan Ra Shapi ki khubor niam ka jilla jang katayo bakaddu jang bana jymmang arajar arhulai. Kimat bakong san hakani katayo baladep kilong. Da ka jingru blay yak precision Maria ki riunget Catholic lamkra. Yo ying mani ka balang shnong kmering. Po rehem minsim ka precision Maria hanong ba jawai. Bat duwai shit rehem ka balang shnong tat labo na kabenta ka jingsuk. But mintangin pa siya ki khubor bakam banya. Hadin pagkaklam COVID-19 kalalit pa siya Shillong liwtep kinongilam bat kipat riunget kabalang Catholic ha Cathedral Parish lamkra kilayo alat ban pelongi ka precision jong kamaria nong irap ki Kristan ha ka apo tarik jymmang ha ka jing shong shit bat jing riublay deg jing dwai bat jing dwai na kabenta ki babon ki jing tmu kamtam na kabenta ka jing suk ha ka perthai ha Meghalaya bat ha jilla Manipur ka ba kipat pa kilamat ki jing kalang jong ka jing ki pat pa ka balapin julor ye ki min simbriu ki ying ki sem bat ki ying blay haki babon ki district jong katay ka jilla. Da ka jing jay bat jing riu blay ka precision kalasdang na ying maniba bat kalayat pelun ye ka surok pa Shillong Jawai surok madan 5 brigade syaduk surok hakmat kamadan Kalbari bersya eki mani groto. Deki hajar ki riunget ha ka jing alam bat jing shimbenta ki katekis ki sestar ki brodar ki samla ki longkami ki longkpa ki khenna arit rang bat kintei ki lapen pho ekni kasngi burom jong kamaria thesti deki riam bat ki rong babon jat. Usok blay Philip Barjo ula kren de katin paring ulapen kenmau bakani kadi kasin yat precision jong kamaria bashis pa iwe hangnia sor Shillong. Ki padar na kaseng solution kilasdang ye kani ka precision tang hapo san banai bekila yuk kejat ha kani ka than lam mi ngi kari India house nyam khat khandai spa apu ar kila IT bat bu nam ye kani ka than lam mi ngi kari India ha ka jingada jang kamaria thesti kanang yarap ki Kristan. Usok blay Richard Majau, Vicar General jong ka jalanyam ba Shillong, ula paria ye ka khtien jong blay ka bede halor ki mati jong ka Maria Thesti, banyalam ye ki pat Kristan sya ukhon jong ka Jesus Christ, unong pen in jong ka perthai. Hakas ngi Pentecost, ka Maria ka lakedup ha ki jan kup jong ka ki apostol, ban pidyang ye uminsim bakhoi. Kumjuru ka Maria ka long ka kmi ka bayajan ba bat ukhon jong ka Jesus Christ ha ka Eucharist bakhoi. Hadin ka jingkren halor ka Eucharist bakhoj lapen bot ka jing mani ka sacrament Eucharist ha ka bagi pat riunget ki lapelet ki jing mat jing perkhat ki jing dwai na ka penta ki jing thmu kat kum ki jing thrang bat jing ang not jangki ka ken hun nong put nong tem cathedral band ka lapen sawa ye ki sur mulung ba shop mensim ban pen kut ye ki ni ka sngi borang bakraw jang ka Maria Thesti ka nong irap jang ki Kristan ha ka ni ka jan mit sep sngi. Sultanat bagi belongkum ke jymmang mensiam na bentar jungi benra sila ke jong ki yang gisem bat bu na pleng jungi ngi suthu bahai ke ktien ke babai ikran ban ngaso benong kala ai jibento shibun na ke bentar jungi bat ban yosko bakum no shis pas nem ni shis pa yuis na menchua bagi prabange jungi ki ya ye ni ka jinga persian baria bat mentangi hadin shis pas nem dam ni ya deng ye ni ka jinga persian bat ni sko kemen adu kata-kata te kemensiam ke basugi bat kemensiam ke basngobrom bat I ye ki prabange jungi na ka parishing meniba ki balai na ki hieng kisem bat kumjuru ki balami na ki hieng reunion baniton banyai rangkat ye ke ni ke jingai persian
kan ni kru ingi ladap ni sung benang ni di sungu yo play ban ni sung benang la jan baro ki berapa ngai kilawan ban shimata kini kijinya person Maria mata kesengi ni dewai ko kom ke berpang ban ni sutu ba kamera tisti kelayasa kelayai rengkat bengi bring jangi ki baro ban ni dewai ko kom ke berpang go play nong the kijiguku kijingi na ke benta jungi habang ipai ya kamera tisti bat ka kami bening na ke benta jungi ni tip bagi ki berkat ki penchong nong rem hakabadai ba ka ketien ke jong play kata ke di ke jinget ke jungi kata kedai ke bemengi ni pai berbol lesi dan kibri ki basnu thu baklai ni ki hendai nak benta juni ka kejing le burom juni ka mara testi ka pensyong no rim berbol hak ketin ka im ke jong belai ngai ngalakan mau sisen kan ko wei ka sin hak wei ke parish ka bangatrai ibai I longkme I bariu belai ba ngai thu bahai I bariu belai ba nangtang iladon apreng ke jingpang ke bejur bat ila phakot yingi kilendo bat ndangalalen ila ong yangai ko ila kan bun ke ila kali bun ke bat ko ni gijing kali ke bami kali ong fadal ko ke bang syek berkat berbuat kolong belai bemengi Kristen Katolik ni judwai berbuat ya ke judwai hak mare testi ni le burom ya ke mare testi kabut badan bun ba ki brio ki bas skosham jinjar ini ki bas skosham jinge barong ke isha ke mare testi hak jingai Catholic jingi hendrai ni suo bonong kamara testi ya ke jingai Catholic jingi kadan ya ke jidai ke bacan bah bat kadan ya ke benta ke bakrau bah hak jingi em ke jingi bat na ke benta jingi ki Kristen Catholic ka jingdon juga kamara testi kadai ke jinggur ku ke bakrau bah do kata bat ni pensyong nongrim ya ke jingle rublai jingi ni pensyong nongrim ya ke jing jingi kamara testi hak badai baka ketien hi ke jong play ka gospel ju Matthews kalendong ke beningkong ke dekat kat prado arbusan ka kren ya ke jinde ke bajan hapreng jong ke mare testi bat ya ke bor jong ke jing penim ni ke bor jong ke jing siuspa ya ke jing wanung do jong ujisu syakani ke slapate na ka gospel ju Matthews na kalendong ke beningkong ke dekat ke ba arpulai ke ba ong gini gentien ka testi kan sepun kun bat kan sakayu kun but encaught you Emmanuel katu ka bentar jung ka ketien ka jong play kede gospel jung Matthews ka kren shaikdar baka merete isti kede kata ka bala jit ka pang do play ban long kata ka nong ka play ban long kata ka nong yalam lenti na ka benta ka jing sius pa ya ka pertei baro ka way ka gospel jung Marcus ka nong ka beningkong kede kat prado arbusan ka kren na pereng jungi ya kata ki bau play wa ya kata ka board jang ka jing sius pa bat bakumnu ka mara testi ka dan ka jidai ka bajan bat ujisu ka gospel jo Marcus ka nong ka bandriu ka dekat ka balai ka ong ni tien ya gini kintien ki balong hakata gurkom hatu umdei umistri die ukun jo ka maria ka babut ba ka jidai jo ujisu ba ka maria ka de ka jidai ka bajan ba ka jidai jo ujisu ba ka maria ka wanra ken na ka benta jungi baby bay ya ka jidai ka bajan jungi bat ka yukres ba ku bat ujisu ka gospel ju Yohanes ka nong ka beningkong ka ka iwe du ka pra ka kren ya kata ka benta jong ka jingwan long do jong nong pedem ka long ka ke ka crowd na ka benta jungi habang ni phai ka ni ka benta jong ka tin ka jong play ka ni ka ba jylliew ba ka ni ka benta jong ka tin ka jong play handai ka ni ka tin ka jong play ka kren na preng jungi ko ong ni ka tin ka tin ka lawan long do bat kala syong sa abat ni ka tin ka lawan long do bat kala syong sa bat ni Pakistan kede kene ki ka mengi ko abnong baka jingai Catholic jingi kadang ya ka nongrim ka bas kem na ka ketien ka ba em ka jong play lada mengi ong bangilong ki Kristen nginget haunong pedem kemut kini ki benta juga ketien ka jong play haka jinde jingi ba kamara testi ki don ya ka nongrim ka bas kem na kata kata ngi snungu yo play bul ai gi ka ni ka ketien ka ba em ba halor juga ni ka ketien ka ba em ni pensyong nongrim ya ka jing ya ka jing burom ya ke jingle rublai jungi hak Maria testi ka gospel jong Lukas na kalong ka beningkong arbun reu to live pra ni snow ya uniu nong tho gospel ni evangelist ubulong nong tho ubat tibet ba do kata but ubun pau ba ka Maria testi ka dan ya ka benta ka ba krau ba hak board jong ka jing sius pa hak board jong ka jing penem
naga gospel julugas naga long bani kong ka abu pra ka bang ngitien kublei ka badap ta ka jingi utra udan bat phi lagu kui phi na padengi kintei baro Pakistan isu ka badong hagani ka singi sai chi sie na kani ka si borong petagas lapin kan mau ingi la aingi ka jingi badong bakamare tasty kamare tasty kalong ka kme jo unong penem bat kalong ka nong yesait ka bakraw na ka benta jingi haka jingim jingi ka baman na ka singi haka history jong ka balang ni iba kumno kamare tasty kala yesait bakla dan benta ba haki benta ki baper banuan raia ke jing sius pa banuan raia ke jing pedem bat kumang ile esngo haka ni ka singi bakumno kamare tasty ka dan ka benta ka bakraw banuan raia ke jing sius pa na ka benta ka diocese ka jingi na ka benta ka jinget kasik jingi haki ni kilom kasi jantia na ka takadaw ni so wadong kani ka jingwan jingi menta ka singi ka jingdak krui menta ka singi deki prabange jong ka parishing maniba balai sikindya ngot na kiwe ki parish nanta ka jingdon lang jong ki yeng reunia menta ka singi hakini ka ye hakini ka jingyai person jingi ka jingdon lang menta ka singi kade ka ege ka bakraw ba na ka menta ka parishing maniba kapan iye ka jing tili kum ka yeng ka sam kapan iye ka jing tili kum ka parish ban ngisung bodong kani ka de ka jingkur ku ka bakraw she's pas nem menchua she's pas nem tam menchua ya ka person mentangi ya beng ya kani ka person kum ka wi ka yeng ka sam bat kum ki ki bangai ni ango yo blay na ka benta kani ka jing ai na ka benta ka jing ai ka mare tasty ka jing ai blay ka jingi bat ngisung bodong ka mare tasty kai lamber bor ngi ban jan show blay ban jan ki Chris ban jan ki sacrament bat kani ka dei ka jing ai catholic basisha na ka benta jingi ai baka mare tasty kanyai le bor ki kam perla berjar haka tu nur kamen siem ke jingi bat ngisung bodong haka ni ka no pai singiru klempek ka mare tasty kala ya rengkat bangi ban nata ka daung lala ban ya klem kuno ke jington klem kuno ke jingwen kadai ke jinga sa jaga mare tasty bat kani ke kampla ka ba ka mare tasty ke sa ka kale na ka benta jingi bat ke sa berbor how blay na ka benta ke jinot kam jingi kani ke klimat ka bangi ango yo blay bangi lala ban le kum bangi le menta ngila ya ke bangi ya menta kadai ke jinga sa ke me jaga mare tasty bat kani ke kampla ka bakraw na ka benta jingi biwei hakum kani ka klimat bat kani le berbor hak jingim jingi ka baman lagasgi
Da kejing gerku jong ublei bat harin kat katri shitom jong babu kan melo mausor urang ba balang bat nong hikai LP school ke Shillong Khmering haka aku prater ku jymmang galayo ban kerku ye ke ying meni bala ai nam haka Maria kanong irap ki Kristan da usok blei kosmos jerwa haka por bapin minta haka mas pakot. Haka sengi rakhi buram ye ke Pentecost ke sengi kha jong ke balang Catholic salonsar la urlong ke jing ang nuot jong ki pat riunget ban yo ye la ke jong ke ying mani ban mani blei ban penroy ye ke balang bat ban ye kendu kum shin chisem jong ki khon ke balang haka ni ke Shillong. Ke jing ong habadan ke jing trang bat kamon kilat kilinti kidon. Haka ni ke sengi kat nu kalong ke jing kemen ke bakrau da ke jing beten linti ublei ke balang hak mering ke lepen krau syuk ye ke kerteng jong jisu nong pen em jongi. Andala dap ke kenya ke kriam bat ke jingger ku ye ke ying mani ha ke nok pai sngi la pelong ye ke procession Maria bala shimentari ki pai reunget jong ni ke balang bat ki Shillong ba marjan ha ke jing lam jong urang ba balang kani ke singi kalong shisha ke singi ke bakrau ban sa kan mau ha ki pateng ban wan Shillong kita adalah penduduk dan Kristen dari Nama Israel di Indonesia Masungkan penyerap ini Banan Tuang Riu dari Susu Bahkan Save Kiri Jaga Jingshim dari Kapapura Ipatin yang pada Pres Putra Jogi Opa Jogi Kipat riunget ke balang Catholic Parish Jawai kila pelong ye ke procession jong ke Maria Thesti ke kemi jong tra Jesus Christ hanong ba Jawai ha ke apu prateri ke jymmang ha ke bala shimenta de kipat riunget ne keleng ki parish jong ke Jalaniam Jawai. Lazdang ye ke procession na pelau ying school la thalabo de ke jing dwai jing ruai ba jing puli na ke ketin jong blei. Uba Frederick Sinna u Chairman Pastoral Council jong ke parish Jawai ulakren bat batai ke ketin jong blei. Baru Shillong linti ki pat rumit kila dua Rosary bakot bat bo jing temu kamtam na kebenta ke jing suk ke prathai ha Ukraine, Russia, India, Manipur bat ha kini ke jela Meghalaya. Lepen bot sada ke position ha ki dong ke sor Jawai bat lepen kut ha ying meni jong ke parish de ke jing dwai bat jing meni sakramen bat jing kerku.
Ubanai jymmang udah ubanai bakabalang Katolik ki pendon burom kerpang ya kamaria testi ke kimi utara Yesus Kristus. Ha ubanai barok ki balang Shillong beper ha ki parish ki pelong ya kijing dwai rosary bekoi man kesngi ha man ki tliu jing ki para banget da ke bayolum lang kroi bani shimenta. Shwaban kot ubanai jymmang pat la pelong ya kamas bekoi ha man la ki balang Shillong bat ki CMC ban terwa bat dwai na ke benta kijing temu shimet jong ki para banget bat ban pan kijing yarap na ke kemi bening kamaria ke kemi jong trai bat jong ke balang bakan ya saat na ke benta kijing sok ke pertai bat na benta kijing temu jong ki ying kisem. Haka arp kendai terik jymmang arjar arpulai la pelong ha New Hill la Talabo Caroline Catholic Managing Committee CMC kijing dwai rosary bekoi bala shimenta lang kroi haka tiga janmit. Kumba Shillong ke dustur le riuble nalor ke jing dwai na ke benta ke jing temu beper bagi riunget Katolik ke dwai ha ke jing sa jang kamaria testi ha ke singi khat du jong jymmang la pelong ke jing thang ke shiti pan jing rap na ke kemi beneng bagi riunget ki bu ila ke jong ting temu jong ki lepen bot sedaka mas bekot balapen mentar usop le hilaris lamare bat penkot ke jing rakhe buram yo jymmang kum ubenai jong kamaria testi dapat kemudian program mas sambil awalnya resepsi di pencerahan resepsi tentang kesini kebalang parkir kasih boram kebaria di jauh kebalang mantan dan kepentekos kebalang malas sekali kebalang ada si pentekos dan beliau berstart kebalang berstart balang Shillong untuk dan nokia dan dan menayala mesti kambang ke balang kalau kadu bestai balang dan kong balang kong daria kalau li jong balang kalau put kalau ke kalau dah kalau Karurang nami kudrai
Mengajan kadit na Jisu kalalong ka kami jong u para jong ka kami jong u Maria katna Cleopas pat ka Maria Magdalena Jisu abawi I ala ka kami pat maalis Para kata Jisu dot kumayalam sesuai Jisu tujuan amadun kumayalam ada yang gelap Jisu sebentar Maria kasuran yang terhon. Baka kasi terkos mau ini aku pasti jalan persen yang kemalan. Kau justru ulah sekitar apa itu serumpa penanggung pensiran. Boleh terkos penjung Matius nak kan real kan lagi arbel. Dong manusia kalau jadi nanti kemalan. Official ini kau berterhon ini kita kasih kah kemalan. Tak Maria kata tak ni jauh. Terima kasih. Rakyat Malaysia korang berdan di Filipina play. Bagi orang kaya kita Malaysia korang Maria kata jauh kepala sini jauh. Mah, nak kosmer kita Malaysia bukan. Pada kisi boleh Malaysia bukan. Jadi komentar jauh ta Maria. Nak sini hapok jauh ada panain. Boleh berjid, boleh kita boleh kita hadir pun. Kapsal kamera dan dan asal buku kajian syuan kita jeluk syuan dalam syuan kain baru ada pada apa sumber jata urat yang dijemah dalam kebuah syuk kerana kau yang kerja pemerintah kemarin ada kam jemput yang ini Joakim berkala di Yogyakarta berbuat ini. Nak kita keju, kalau kita disini. Sahabat saya, Jisu sini aku lagi tiru kuat. Ulai dia berkuat dia kalau Alex Ramawang. Sim, atau bam dengan baby marok. Nama kami kalau kami cakap, ya kami nanti lah kita jadi. Akan hukum dalam ayam. Jisu sini kuri lagi tiru kuat. Ulai yang dia ulai Alex Ramawang. Sim betul di maka baby marok. Amar kali kalau kuri juga Islam juga. Jangan kita bertambah dalam sumber. Yang lain temui dengan jumpi dengan berbun. Yang bermak kita. Dekane bangkan mau yang lah. Kajimaya jom kajimaya. Ngaji kemarian pelanggaran Pakistan. Oh Maria, kau pelanggaran Pakistan. Ngaji berha, ngaji timur bagi berkata. Yang benar bagi berkata. Yang benar bagi berkata. Ngaji berha, ngaji berkata. Susu kumbang ada. Dok ini baru tapi jadi semua sekret sama. Wanam dan negeri menurut wanita jadi coklat, wanita berjuang menolak kesalahan. Nongkrong yang sebahai ya belai terkenal, buat dari Sumari, buat dari Kamtam, ya kami tepat kewajib terukya, ha ulu belai, berok si belai, yang ulu belai. Me uwi dapat empurami ya kini kebaikan kemaya yang i patkam jura kebaikan belai. Kau aneh tiada ingu edemi yo beneran belum terlang i kamtam nere janmit berde yo i belum klui kam ikon yang kesiamsi hapok kini dia juga sem yang keperawangan yang i nei benta wo ingu i sirup wa ilangdo yang i sirup wa ikon yang kebalang yang kesiamsi yang i nei benta kajingnya kajingsak yang kebaikan kongaya yang i
kamu i burong ika kamtam hau nu benai burok si benai ngai skemi ka u yesai ka libenta ke siam i libenta yong i waro i kisam yong i Hakalai puai tarik jymmang kinohi kai rungkat bagi kena skul jangka chan keliang Evergreen LP School kilalit chagroto kabadon hapelau jangka yang meniuk Chris Usim habalang Shillong mushrut ban bu sentiu hadur mot jangka Maria Thesti ka kemia jong Jisu Chris ban dwai na kabenta ki jing angnuat bat jing temu jangki hakini kesengi bakat du jong unai jymmang. Kabalang Katolik akan mau buram yu jymmang kum ubenai bala aina maka Maria Thesti kabala pun yu Jisu Chris klempop dan dry. Kinohi kai bagi kena skul kita dwai na kabenta lagi jong yang kisam na kabenta ke jing sok bat ban pan ke jingger khu jong blay ha ke jing temu bat jing angnut jong ki baro kam tamban pendep hok ya lagi kamram. Tahun 1916. Pau kumriahakan lei kikna prapiyogi Lucia Kajesinta Jete Wau Francis kini kikna lajre langbrot cerai belang gitu kamu yang cerai belang kan iyo pinang then hai por singi pau kumriahaki jadi iyo kumriahaki kuai kepang nak kunta kecing sup hak pertai ini pun yang pertama First World War no pertama kewa nekong pau kumriahaki kedua kepang nak kunta kecing sup kiri yang pertama pun nak pertama dah hadir mana kena gayung bon rekungan kena kebepa ada kata kebepa gini ya besok pada orang di among pro lene hor kong boy menem aku nak asin bau mana kan teh aku lesin yusa luar pipat ba yelang pipat ba di nete
Hadin ci kita langri boy ga wan kemudian history. Kerja bagi jadi semua tuai kepang lemda, Yusuf, mana Yusuf nak kiri yang pertama ukut ketema. Tekam no, angin dua lemda ka, jingai yang mulai, lembaga jing sai jang kemudian history. Ilah ini lejan exam tu no, lejan exam tuai kepang lemda yang biwi. Kira kita ketema, iman lagi sini ketema. Man lagi sini letmai. Jika terima ketema yang macam itu, ketema yang sesuai, ketema dengan nod isni, ketema yang tam seni. Kedua kepang mengenai you lagi kita waro nangwa, man you becingin you koi. Yang tu kan, you becingin you koi. And then dua kepang mengenai like you swear le. Tentu ketema kong you lagi. Dua gerbang man lagas nilai sin kulai kumaria. Free Hill Marriage man gas nilai sin kulai kumaria. Okay man gas nilai sin kulai kumaria. Cua thi dan man lakai thi. Dua nilai sin kulai kumaria you bor bila like suwe perkor like tam snake like kita anu kubisni like kepihoin like kapon jat perkor. Dia kisah tu dua gerbang. Hari ni kumaria history kebaik yang ni dua bor ini. Hakalai puai tarik benai jymmang arajar arpulai saungut kisam lakin thei kila menjur ban ong hoot ban bod ikidin jat jong jisu hakabakila shimi gajing smai baningkong hagajing le niam bekerpang banlong kidukot jong keseng riu niam VSDB bala seng lasan dau Archbishop Hubert Di Rosario SDB kabla long hasin Paul's Parish Upper Shillong. Hakajuk kesengi la rakhiru e kejingdap Ruby Jubilee jong keseng VSDB bat ke Silver Jubilee jong kisangut kisistar VSDB kita kilong Sister Basir Pailin Kurkalang, Sister Bernadette Chabong, Sister Jubita Marwen, Sister Kanti Kerkata bat Sister Persla Mukim. Lawan ban pin mentai kamas bukhoi do Archbishop Victor Lingdo Didi, Bishop Wilbert Marwen, Upadar Paul Olfrindo Lingkot Provincial jong Shillong Province, kiwei pat kipadar, kibrodar, kisestar na kiseng riu niam beper, bat kibahi ngesem jong kisestar bat kipat riu nget jong ketika parish. Archbishop Victor hagajing pariai ke ketiin jong blei uloong. Then also Most Reverend Wilbert Marwen, Bishop of Nongstein, Father Ferdinand, the administrator of Jawai Diocese, all the 5 provincials, sister provincials, and all of you, dear fathers, brothers, and sisters. I'm very happy to see all of you today. Dear parents and dear relatives and friends, we are really very happy today, the end of the month, to come here to join with the BSCB sisters, their feast, and today especially special day. And they are celebrating Ruby Jubilee. Last 40 years, they existed in the world. So we appreciate them so much. We are very happy also to greet the pioneer, the jubilarians, and those who profess today. I greet to all the parents who are surrendered their daughters to the church through the congregation of BSDB sisters. So first of all, we are very grateful to God for the last 40 years of existence of BSDB sisters. During this last 40 years, lot of blessings they experience. For the growth of the congregation, Mother said already 181, plus many others. So we thank God for the gift of vocation to this congregation. We thank God and congratulate each other for the strength of the congregation. We used to know you very well. Before you used to see Madonna sisters. Now at least we can see BSDB sisters. You have served the people so well through the main charism of yours, visiting families and visiting people in different places.
We thank you for the service to the humanity through your catechesis that you have done in different parts of places you have served. Then also you are doing giving service in the healthcare healing ministry. Then also you have done it in education, different schools, both in the rural and urban areas. And you have tried your best, and you have done well. We thank God for the extending the service in the whole of Archdiocese of Shillong. So many houses you have. Then you extend Northeast India. I have asked the bishops, they said you have done well everywhere. Then also international now. You are in Sudan, you are in Bangladesh. We have obeyed the word of God, go throughout the world, go disciple, go throughout the world. Therefore, we are grateful to God for your extending service from the Archdiocese to Northeast India and to many parts of India and throughout the world. You are taking very tough mission. It's not so easy. You start from the scratch, and you have done well. Then you're braving themselves in the interior and far-flung villages to serve in the town is easy. The villages is not easy, but you have done it. Then we thank God for the increase of the number of vocations year by year. You are attracted by many, those who look at you. So this is positive signs. We are very much appreciate you. Then you have tried your best to train personnel for different ministries. That also we appreciate you so well. Dear sisters, as you celebrate your Ruby Jubilee, 40 years of your existence, we have to ask the Lord to strengthen your vocation, your charism. Try your best. Then strengthen your spiritual life of the congregation by trusting in God fully, for praying and caring and following one another. We need your congregation to be more united among the members. You have done it. Try more and more. And also in pastoral activities, take it as a top priority because your congregation is God disciples carrying pastoral work. So today we are very grateful to you. We pray for you. We are proud of this pioneer. They are still young and beautiful for the Lord. Then also jubilarian. We are proud of you. You served the Lord for the last 25 years. Now you are journeying towards the Ruby Jubilee you also. Then Golden Jubilee, Diamond Jubilee, Platinum Jubilee, and so on and so forth. Centenary also. If God has given you strength, therefore we are very proud of you. We are proud of these 4 sisters. Today they said yes to God. And your priority, yes to God, is to be with the Lord. Make yourself to be with the Lord. The call of God is to be with the Lord. Cling to Him in your daily prayer, Bible reading, Word of God, Holy Eucharist, and pray always. Jesus said, without me you can do nothing, but with me you can do everything. Therefore, go ahead. We are praying for you. Then also, you are called to be sent out missionary. All of us here, missionary. Fathers here, brothers, sisters, all we are common. Called to be with the Lord, called to be missionary, and thirdly, to practice your charism. Do it well. We are with you. May God continue to bless you when you say yes to God today.
And today the church celebrate the feast of Mary visit to Elizabeth. This is another feast of yours. Great day. Happy feast. And all happy feast, especially today. Celebrating Ruby Jubilee, and we're celebrating your feast. Let us meditate Mary visit to Elizabeth. The Gospel of the day shows us that a beautiful and urgent visit of Mary to Elizabeth was because Elizabeth was pregnant at the time. And Mary understood the need of her service to Elizabeth. So immediately she went to Elizabeth's house and she spent time in serving Elizabeth, those who are in need. Mary visit filled new joy and happiness in Elizabeth's house. Mary visit to Elizabeth was not an ordinary visit. It was a divine visit which practically changed the situation of the house of Elizabeth. At that time, Elizabeth was lonely. Why? The husband cannot talk anymore. Zachariah was not able to speak. So Elizabeth was so lonely. So there was a kind of sadness and total silence in Elizabeth's house. There was no one to talk, no one to share the feeling. So a kind of emptiness was present in Elizabeth's house. But entry of Mary changes the whole situation. Silence was changed into joy, and there was brightness in the house of Elizabeth. So Mary visit always bring joy and happiness in our houses and in our life. Then Mary brings Jesus along with her. When she visited, she brought with her Jesus. It is not Mary alone comes. Mary also comes with Jesus. At that time, Mary already became pregnant, conceived Jesus in her womb. Since Jesus was in her womb, Mary brought Jesus along with her. So Mary is a person who brings Jesus into our houses and also in our lives. The Mary visit is an occasion to experience the power of the Holy Spirit. We see in the visit of Mary to Elizabeth the roar of the Holy Spirit. When Elizabeth heard Mary greeting, the infant leapt in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Mary visit help us to sing the praises of the Lord. As soon as Mary visited Elizabeth, she was filled with the Holy Spirit and began to sing the praises of the Lord and the greatness of Mary. So Mary visit in our life help us to see the great things of God in our life and to sing the praises of the Lord. Mary visit to my life, to our life. Mary is also very active, not only at that time, even now, in visiting us in the world, followers of Jesus. Her thousands of apparitions, she appeared in many places in the world. You know that. She appeared and gave the message. Same message she gave to all the people around. Pray, rosary, pray for conversion, pray and trust the Lord, don't lose hope. So Mary visit us many times in our life. When she visits, she brings Jesus to us. She brings the Holy Spirit to us. She brings the joy and happiness to us. And she brings a great change in our lives. Blessed are we who have such a wonderful mother in our life. She is the greatest saint. All of us know that. What is my response to my mother's visit? What is our response to Our Lady's visit? When our mother visits us, what is our response? Are we able to respond like Elizabeth, who was able to have divine experience
and was able to praise God? Are we able to see the hand of God in the visit of Mary in our life? What is our response to our mother's visit in our life, in our houses? You experience many times. Dear friends, may Mother Mary intercede today for all the visitation sisters of Don Bosco. May she intercede for all of you. We pray God will bless all of you. Pakistan be I could play P. Ganigasi, come to Ganigasi, Ruby Jubilee, your sister, I could play you play some you, having Kertiang din, you some having a pie shaking it wine, your royal you play. Habangi, you ear king, Kashaniki, the Gajing Dwai Changi, Garbangi Sibram Jonki, Ishania Oblay, Yikarpari Blake or Cougar Doyaki, who blay Shibun, Peak, Meek, Bob, and Ike Kun, Haganiga Sing, Bantrega Balang. Come time kini kibarang tamai macam ni kibarang hoi you play. I could play people like Kershan, kisista tu yang Kershan issue. Hakani kasi Brom John Kamaria, kakmi jong play. Kabala wan cungo ayak Elizabeth, penishai kabor John Kamaria, hakan cim jongi malakasi. Mentangasi ki penkut ini benai me, Henry kacing lek Brom jongi Kamaria kamkut landonoru. Kamaria kalau ngabakhlain bor pa. Kajuya sai, kajuya da, kajuya rap, kajuya Kershan yang ibaro. Dwai kiling do jangi, dwai kiruniam jangi, dwai kisista jangi baro. Dwai kajing suk pertai ke India, ke state Manipur, state Meghalaya, dwai nam jangi way pay way. Any ro ayu Jesuskris. Hadin bala pendap parok ki jinglek niam la pen kamti hakini ki samla ye ki dulir ban bot bet ye ki dinjat bala lam da ujisu. Constitution kadai kekot an jong kajingya sulok kabak kadau lenti ya kerukom im kedekot jong kaseng ukpa nang seng ulap tha bangidei bandon ya ka barabor ban pule bat puson ya ka man gasngi kini ki sangut kin sayop pediang menta ya Constitution jong kajingya sulok VSDB kadak bapau jong kajinglong dekot jong ki. Amen. Kasyentur kakren ya ki ei ki ba kado nuot kaslay. Matthews kadar lai pusau. Kado nuot jong kini ki sangut kadap mia da kajingkemen. Bat jing sngongu ya uta ubalakot ya ki. Bat menta kin saklay da kajing rai bami nakamensi.
Komisi Benta ban rakhi ke sengi penne ke Mariang la ni ke belaju tip ngam ke World Environment Day ke belaju rakhi haman la ke santrik jylliew habaro satlak ke Perthai na ke liang ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement lingba ke Social and Cultural Committee hapo ke jingelam usamla James Kharbuli secretary ke Social and Cultural Committee bat usamla Ronnie Pingrove ha ke jingetri lang bat ke St Michael High Secondary School umsning bat ke Balawan College umsning ha ke lai tarik jylliew kila pelong ya ke program thungi kitten riding ha St Michael High Secondary School umsning ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement kala shimye ke sinjam ke bakrau ke bakila peni ya ke nuksa ke babha shiki pai pa jang kariboy bat kumjo jang ke jelahi barok ke wei ya ke jing penne pensa ya ke mei mariang Komisi Benta na katay ka kamthung ding ha ka jing rakhi ka World Environment Day la yo ban pelong shwai ka program balingkot ha ka school hall jongka St Michael High Secondary School ha ka Balawan ban Sakhilang do Dr Celestine Lingdo Emily ka umsning constituency ha ka jing don ringkat Father Jamaris Shilla DYD Father Lawrence Kharluni Principal Balawan College Sister Idaline Soklet Principal ka St Michael High Secondary School Uba Albert Sngi Lingdo Senior Manager ka NRM Meghalaya Basin Development Authority ubal ai jingkren bat pensyai halor ka World Environment Day ka Samla Sherry Kharbik Hiu General Secretary ka SACYM ha ka bala sakhi langru deki khna school jang St Michael bat ki Samla Puli na Balawan College bat kiwe Pandai pakar, ilmu pakar, pom pakar, berkini dari kecil pakar, tolong passionate, berkat nak mental juga jauh yang lagi, milan kamu nak bersekolah, nak mental ini apa milong bersekolah, milong berbor di Bali, di Bahaya, bertilang yang di lima juga, bersenyum nak mental bebas. Ini berkat oh, kemarin tak ada ini, kita berkat Kumro ni ay yang Maria terpanjang aku berkait. Mantul Pope Francis of Hati Khujuk Kursi care for our common. Kini berkait dengan sah, kini berkait gelung dengan syok. Pada kita tahu bahawa kini kita sah dengan ini kita dapat semua. Kemudian nanti menjawab brand bakar nanti siapa, pada minggu itu tak lagi dengan syok. Suara dari itu betul-betul ini pada roh dan konsep dari jiwa berkat dia yang berkisah pun apapun jiwa berkat pun yang terbaik pun kedua pun jiwa dari hal bagi orang dan orang berkat. Em apa? Option the one next time. Smile ada pek. Tuh. Ayo. Oh, you like it? That's what we like professional. Hap, sini di satu. Ideng tu. Berapa ideng? Kerku kerdok le. Hai. Bat dekini ki khubor ngila poisha ka bakut jang kani ka thup khubor ni ai ka jing khuble ipi baro ba pin kot pin klan bat ngi karpat ipi baladarun ki khubor bajah ki parish ni ki shnong jang pi ba pin pha ne pin tip shni ho te number badon ha screen jang pi kenang bangindang la ban pin mi man ka tayawi ki khubor niam ka jalla khuble shibon ublei un kar khu ye pi